Nagi marjot syaka jing maramot bat di peteng ya ke beladap di teng. Kedukan RPS hasnong saiden kebat lum bat senapan bahaya kitiar rim. Pila abanyo ya ke mar second hand kitiar kali kitiar ying bat kiwe. Wat berat patar lum bahaya kitiar wan ai syangi mien pan bahaya ki. Ke Rainbow of Sounds Music School kepada Naksionong Maubri Riboy District kepada perlong sisin citayo ha kesin sajanya Little Flower High Secondary School Maubri kedon bunjait kirukom hikai ha kaliang ke tem keput bat karwai kesiau kikena akibahan news nem senang kila banwan pentebit ha keneg music school bat amdan jinge nagamta ki larang baru banwan pentebit ha keneg music school Hadin magaladon bahaga jinglang a nagadao jongga jingpen slam ban penmi ya ka result jongga exam DSC hariboy kabamenta kalajan dat lais nam kenti ka jinglang a kalalong om tang na ki nong yele ya ki exam DSC henry ki kimi pa jonggi kun samla kentup de ya ki babon ki nong ilam jonggi kunhon baper ki badon hangane ke district kene kala penlong ya ke district selection committee ba menta ka sngi ban pensyai shi ki pajba kamtam shi ki to ki samla ki balwan ban yele ya kene ki exam ha kene ki snam ki baladem uba WS renta tiang ubri vice chairman jongga DSC Riboy ha ka jingidon lang jong ba Marcus Lapasam baruba Polestar nongrum ki beri kidkhot jongga district selection committee Riboy ulong ba ka jing penslam ban penmi ya result ka de nakadaw ba ki babon ki jingwit ki ba omla ban kiar ka benengkong nakata ki de jingwan jongga klam covid ka bar ki kadaw jongga jing bom patla jong ki arp saut ligi snan trikam jongga sarkar ban pha ya ka jing penbet ya ka bha thungkam lane ka reservation policy ban pet bnia ya ka reservation roster kabalwan ka jing betha na kaliang jong ka high court badan brom ha ka santrik uyayong arjar arpoar kumban syupen kan mau baki kam ki balaj ki don shispa prateli bat namar ka jingbun jong ki nong wan tep kam lapia ha ki henry utli group jong ki nong ile exam to te mukong la ai ko lei pigi presma bala wan bani kendu ini mendaga si tena kiliang jengeng nga ba WS tiang ba Sherman juga DSC dan ba Polestar nongrum komuni member Marcus Lapasam member te ni mentang iwan ni don kato kan ni kita pencai hak bede bat ka DSC ke jumi halor ka jing penslam maupun mi ka result jongka exam ke bangina dap entok mo ika advertisement ni advertise hu arjar arpo dia ke exam ni bentuk arpoi arpoar balik ke sistem bentuk exam dulu nama apa udan dulu covid de hadin ba ladep thoi exam ho arpoar dia huni bu usnam kawan ka court order bapatha ba deban penterikam ya roster sistem te de hang ni ba nakaliang juga DSC kelas lem berpemi gerson kumbakalong inamar ba DSC kamdan authority ban prepare ke roster ya ke roster deban prepare daki line department te di line department kumbakalong haduk mentah umpadon iwe ro department kita submit ke roster ka ngi ke DSC de mendangi kuat kan pensai mo si samla wat kam de kumju ru sha kipai ba baro ke sungtu ba bali kaslem ban pemi ke result jongka exam de hakijing sia na kaliang jong ke DSC ya kini kilan department kilakot meeting dihadin om tengah meeting training ulah sausin lah training ini na banta bikin penkre ka roster de labun ki sitiru la sautu ligi manjar nga na ke DSC syaki lanjut nan de hendai kat haduk menta tim semula phai ki roster chuki jadi ne kane
kadau berpelong ya ka DSC ba kamla ban declare ya ka result haduk mentah telah ada kini ki lain department ki lapha ye ki rustar jong ki sengi kemut kanum simpor ya ka DSC ban pendap ya ka ban declare ka result la kumno kemut ba kanda simpor long ba tang hapo arbara ingin complete ya ka exam baru kemut haduk ka interview kata mereka nak liam jungi laban ai ka assurance te Henry lada gini department kim submit lagi rostar juki kemud nak liam jadi si nim laban le namar ba ban ngin le hi mengi de si do nim don authority government kam ai bor ka de si bahkan le gini de si kelong baik tang ban conduct exam advertisement conduct exam interview bat merekomend syaki department hadin juga final result kata gede kam tu desi sagui galong ba kumba galong gini gerostar mentak hendak kan kam pensukkan kam pen koloi nomor mencua ya gerostar kemut ba kihaban prepare di department hadin itu kihaban pak syaki directorate of duty pada directorate kinapan pak patsha personal nak benta banyo ya ka approve de menta hakane ka assembly session kepada sudah iba nak liang jongka sarkar kala benmi ya ka wika notification ka menta kilan department kin pentre ya rosa kin pa siki directorate of jungki but nang tei kin sapa asa DSC nak benta ban yo approval part nau chairman di DSC beriu deputy commissioner kata ketika dia mata kendiat kan kamera nomor kalai bahkan ya aja personal de ngatrai balada ki kilan department kejeng kentu nagilang jungi kelong lada kadon kejeng bom sutu bah ban kre kini ki rosa apa kentu iki ba kinwan di DSC kidon ki berujungi DSC naga benta ba kinyo ban yarap lemiki nang dak nang ba kanum slam kan ka kam lungkum tala da kimla ban pa rostar mun ak liang jungi nginum laban declare ka resort kubleju